Anar malaka niam biya kamal ka Nuer online TV channel anda mandu nusiang kosnyak mana nong rice ni gwasame. To kon galere bi kon link very important to bana link to lat karodian. Jo niam bana kwen gwasame bana rice ka kwi lokan ba luka disababa. Ka kwi kume SPL ayo kan kume kirme yadit. So bana full update bana je gwasame bi kon link ko ngumela rode. And bana je link je report mana about right ketong one ko ken and then the next information go ban yo ya kel balaro la dana to kam kuma SPL ayo karwade ka kwi kwar and dia Ramadan dia commissioner kanasir commissioner ni am kana commissioner ni didam pai kwan te ga lat karodian ba me tot budget share ya kel ka jodan chalat ke jenu ral materi ke ngum shora lat and then bana nyo gwasamane kan kono niam an wale shanka welkel ka pyro ron kin dangro wi de jandangro wi de bakel ba report ban je linkel ka jodan de kon linga ja report niam rain ka kwi kuma SPLA ayo kan kuma SSPDF jawaban nyu akel gwasme balama dana chalat name jawme be ka Africa Union la AU Africa Union shikalat chite raj mi chikana lat karaja mo gwe jeno positive kie megwa ano mo we ni am dong ba succeed ba kir ma yadit ba je pressure kie ba je kep ko bom no be mal ba je tan no chan ye kulele ngwaseme te dola wa dol ka Addis Ababa la do Africa Union awa Bunau Raiko de Maledane Chatine Kam Dr. Machar Kene Kirmayadi to la 2018 peace agreement de je wonyok kamukwaje implement. De nyoko de je nyokum waje loitin ke report an kan lat gwaseme wa kir de go jeno jan ba we ka Addis Ababa na me report kir ba we ka Addis Ababa wada ka Addis Ababa ba we gwadul katin ba ka Addis Ababa Ethiopia ka jom chalat gwasame ka agenda an chalat obnaroitin wa bala kwi Dr. Machar agenda niam Dr. Machar kwera spele ayo ka commander in chief ka spele ayo wa baje dilun baje dil luñ retijen nama men yam jen baje luñ ka chaje buluñ karwade baje luñ kel kene nega dang barotin kone cha yen kel kien ramimo mela ran political prisoner mi cha yen akir mi yadi ta kate ka blue hours ke gwada cha yen tan shirmen cha dar mu cha je di 10 dore wa ba ka diluñ nama jen yam kamar dina cha nyong malat ko gwasame watel mi chale kuin kware mi balat ka jarwon kin dangro jandangro de bakel tel kuin kware mi balat ko wich te kor ka nyok dor chana chuch ci jarwon kin dangro jandangro bakel jana chuch ko en kuin kwade jo lat ka pai wero dine laro tame ngot pes dangwel ko ko na pai ron tame ngot pes dangwel batte ka ngwane te peno de kuin kwarde jalat kenda tone painken ke very important things ka requirement ene which la ka kona lede buna kulo woniam makan ga kon lat tele domin ma de kuin kwarde jalat keje so national election chala no baje dil nan ka ronda dien tele mi chala kuin kware de o jeno bajo la rei logo mo ka Addis Ababa katin content la requirement de je kon kalat security arrangement one of them allo makan secure makan releka can all the forces can get deploy ke kan kalat gwen ken ke kan force kan ke integrated kan ke la force ke la national army
Georgia no tele ko inquire medelat ko bramati ke de ke de ja spela yon tama jarar chetere which jen kula nyenya ke de kirma yadi tala de na SPDF ka shi de ja spela ayo karwara tarara batigatin man bondi al to kokien na momanyam rawde permanent constitution ala bongone makana kontuk na bongone mangai kone ko bongone jan kule la guideline men news na duop makana kontuk en gwar bogomo chirmeje ko dan lingane cha draft cha jala already but budget teleja ko la ke budget anyok baje test boni bine di ala kon gujeno mi cha yaleka go atungone di altin kete di jagdi cha latin na mo la ne di ala gore jano baje review bo ano chang men chikala no kiren ne chere ale kan wora ba dakma charba gor jeno be nyom gweje mani de kokien so na mo kel chikir laro no de jola de cha ku inquire chala gweje no na mo che diajen che dem to che dem ngwa medong so na mo kel na mo chapel so pene ku inquire the audience population census kwen pegnat me kwen ka pegnat la ka kwen ko ba ngaje no en ngaka me tiga ne dangdi ten wakaja kene dangdi shung koramo so mi jen arami mo mi metal na and then be shu fail she be pass kami ramata gane ka be ngaje no ne din che kwan ene ayon piga dana chi men charge ka population census ke kwenat be ngaje no pagan vote a paga menena a changjala tegane di kalkal chu kana kan vote with their own issues no mo china lel we are right but peg not badil ngaje no peg mininde no mo kana konlat kache kirme yadi tene dial chege displaced within the country tene dial chege jawi ka kemne so na mekel mi peno de queen kware de jalat na mo kel anyok en rey dol kana mo about the African Union Canada le kokien wa buka wo focus along ko bu daktan machar kene kirmi yadi buga di letkel buga letkel maybe for the period of 3 years ka jawdana chalat ke more than that buga letkel bur di albukan letkel amanimi no shiga benka agreement so na me chala no nyok Canada me ba nyok wala dan winimi ko shagu jeno chi South Sudan chele fail ka karwane diality shagu jeno dong Ethiopia government under Dr. Abiy Ahmed awajen dewu jeno ba malamo 2018 peace agreement ba wala ketede shirimedan chalat katet kwar Khartoum Nuer kata medan akan kwedian kan nadak ko 2018 medan 2018 peace agreement ladje re ka Khartoum katet tudo shala Umar Bashir anta ma kwedian chadak kaje kir jamal che bedak so mba 2018 peace agreement baje respect wa baje lat tet karara dien baje lat tet karami take power la Dr. Abiy Ahmed Prime Minister dung Ethiopia. Dr. Abiy Ahmed bakam all the power. Winner military action. Mugoreja. Ko be respond in case tem chore lat chit ka boga la kir mi adi de boga jama. Gorja o ba respond. Kam michi kum Uganda che o boga be respond. Ko no more violation of peace agreement. Na me chalet ki Uganda ko Uganda she involved in this situations neitimo tila involve nakana ko cha mo yu cha gujeno kajen Africa Union summit mo mabala da Nairobi te di alba holat tetka Dr. Abiy Ahmed jen between 18 peace agreement jen bi jawla da ka jawdan en chalat gwasme bu kon di atenge jeno nena mal gwaye amura na ko bi mal beben ano la gwaye long but implementation de jen bejo ko en kir che ngodi alte kon te chalat ya kayar ngai kon diala
ana mo amede kon dia take ngiten another report janane ala wude shal kame oyet nathaniel jaje tich ji BBC cha tich continue to go along ka chaka loch take a video me cha share ji BBC and video mo jen a video marach katin kontilat Carodian Raywich Kasa Sudan kana to right to kajan video mo ti Dr. Guy Cook Taten Dr. Guy Cook jaram dana take ko scan ji media la ji BBC by the way shika we ka jongle kan ka chup ka SPLIO control area and kan ka law teno de ka chupten so shina mo cha gab mo cha ten kan ko na nyot ka ni community jan kan it counter watch kan it in contin chuch kan wari chika jang cause jang kan te ka government side kan ko na cha nyot ano en wo chuch ka so na mo mi shoda lat ne ko na chirwa chika la no chunya shana tenelu yet cha jago ti jeno kajin angu mutuwa kayya Humanitarian kor ka jamone ka squeeze situation ngam na ngai kondiale jen ana tenelu yet chela da jojen wone kon makane ne la gang ne roda la gang ne roda kine roda de palu ba ko capture medane kap ko kwera ne Dr. Rieng Machaten chwaje kap ka chwaje to lo ayena ajana point na tunel yer be chagoro jende je kaf alo de je yen choro do kula bar jaga jogo non tam makan roda bar don chande rakiye gwasmene so mu shirkana mo china tunel yer chela no kon gang ne roda pelle kurm jine tok ramadan chik agreement she violate kirmi yadit no ajan dana le road ko cha jogo no na riar kana tam chirma ngayena riar ka ke liuna ka civilian ke shushka titkadun ya jogo no mo ye tini kum kirmi yadit ko kanidin ko jarama danan kwa ku civilian ku kala target jati jano kan muterke jaggen civilian ko wuka kor chitka Nuer wa army ja jono kan Nuer wa army kan kana choice ke kan kala ro wuka kor but kan wa ka target ray dore ken ko kan baka kajen tribe dana bi Dr. Machaten kan choose kan larno and nay wukor but cha kur cha nan kaka gang kan Rodian ku kujamo chiremeji to 2013 cha ka target telekom chikoten across the country kan ko lan Nuer te ka IDP camp kan dial tiga ka IDP camp across the country shenkane refugee camp kan gota kona tigaten ano telerami chijien ka be kume be jawo mak la mak ne ke ko kan be ka kume Dr. Machar ki be ka dor dan be Dr. Machaten cha jo me cha ja kwen ka jo dan en chalat Nathaniel yet ka interview dan sha kame ko kuje mone Nathaniel yet chela da George no ko dana tuok no gor ke ni jeno ken ba ka bat ajan milat kira cha women barna roda ka je o kune let kan roda ka kuma kira mai hadin mugoro bat ko ken nagane andu bada ne te ka country ka je kan hakane special right now ma dong cha kan dialu kef de kono shu kef kono te right tin tama ya kan dialu kef nga mudero je tama ka ku kuma spele ayo ka nga mudero yare Nuer dong de Nuer gang Carodian but coach Nathaniel yet charo bar ka jiram dala deputy chairman and then je show right chairman dan la de kata dan an gwen ga ka je chulat genetic content la ji humanitarian chi right ba an oken kan ka mai access kan mi cha kula mai access de kula we godre kone sha control opposition la kuma spilayo janta dana le road right now but tadial te cha ka peno weke wude shal ke ki queer governor dung jongle state Dr. Guy Cook so na me amele road de kon dial te kangech kamandana tuok ka ripono kon lat Carodian kwana we kamandana bana lingwa same ka kwiri podaman chanwa ka yema ka chanyaliya
no report mo mi goro bi link ke lo de ka do badan en che joy ke je ke chi ngari lat ke je bana te ngai gwasa mene ala kwar kume SPLIO kanasir no te ke warga me chagor warga mo me chagoro ni cha nywakana ray warga kan moni beje nywaka ye kel ko bi atike ngitin anu ngum le rode ki ngum ci tuok bana nyakel ka do badan en chalat ke je warga mo te ko kwer mi jidit mi chalado sha point bat cha cholo no warga mo ne fek ichi tuok bana menda le rode gwada ban jeng nen kel anu tuok wala chi tuok na mena warga me menen kona me jen warga dan en chagor warga me te garame sha point kade konen gwad me chagoro jen fake no neten konon gore but all the detail baga nywa ye keltin ka jere warga kana me ko biya tikangitin ano ngum jitwo warga me joje gwanu ramdan gore wa kwar andanan kaf kuma kimen chidwa dan tama la acting chairman ka commandership ko kuma SPLIO o yet nathaniel perino kamandana chalat gwasa me menyam ajen ne ke power me cha kame ka article 29.1.3 kene 28.1 ka constitution of the Sudan People Liberation Movement in a position ki SPLMIO koron kin dangro do well DH me cha la let ne koron kin dangro do well ngwan anu SPLM ki SPLIO second national conference kapagak 1 ke ronkin dangro widwal bakal ka Khartoum political bureau resolution resolution of the 6 SPLM SPLIO national conference michalat ke chang bakal ka paywaro ronkin dangro widi jandangro she honorable Nathaniel Perino acting chairman and temaka commander in chief ka kuma SPLM SPLIO in absence of Dr. Machar Jenny, I'm hereby share honorable Dorar Torch Shai Chaja Kwan Alashay actually honorable Dorar Torch Shai Chaja Kwan electing chairman Kanasa County. No. Jenny Chaja Kwan la Kur la commissioner Kaja Kur dana wikwam no one Chaja Witch Kajo dana chalat gwasame kaliturne economy. Chala de one a general chief Chaga dismissed a commissioner, by former commissioner to be reinstated unless if they have lost the confidence of their subject. Kajola gwasme wa all ship wa baka dismiss kandial. Kata dan jikalat gwasme unless jikala no chikan kwera pa kwen ne do rar no chikana no bala kwerian. Can all civil servant dismissed by the former commissioner to be ne dialte konde cha wuja former commissioner honorable de koncholo no galwaleo honorable galwaleo ke information edan cha kwa nge general wati ni di dismiss ne entama ka jan gwasa me wa ejen cha kware diale konte cha wuja wa ba kala lenyok ejen kwera be benane no ka jodana charat gwasme but take problem mi chikula to gwasme kul wargala bene shale fake application appointment letter ka jom cha gor gwasme kwala gorane honorable galwalo wa shelo gono jen ibejien ka kwer no ka warga me goro ye Nathaniel Perino acting chairman ka commander in chief no ka jodana chalat chakul nyo gwaru ne na wa ko sha dora torch shaja kwan la commissioner ka kume SPLA I want ma ka sha honorable galwalo chaja jo ke chaja wo kwara no shi galwalo ke ne the content kwa support ke shunga jakel no wa chikana logo no baje woj kana sha galwalo chaja be ka pin chaja be ka chung unless chi Dr. Machar shakon berar ke report dan en shalat gwasemene no awana me ikane fake information no a door medak na gat
majuka je ka jawdana chalat no kume SPLM ayu karwade wate ko be roda dak Nasir kwala no need no den arian dak ne me very simple along ko chin arian de dak man kwala de longan tine ideal ka je michin natanelu yet perino she commissioner che jawuj wade commissioner dere je losniga kel chitka warga dana cha gor gwada me kenen kone wa she chaje de logon warga me man cha gor but chala no na mene de content ko create kan it goronje no dek na ki goro de kume SPLA yo dere ral karwade ka jawdana chalat wa kan na tenelo yet perino wa kan ben ka decision de menongo be kwerm jidid be jakwan but what ne to come up with the idea ko ba galwalo ba je yorar ki ba je wuch so na me le road in this division right now men ne kular jene ko kume kele mo gore jeno de newton ko on rotel benefit ni ten do mutega benefit ni de lawe yana tem wo ka todun there's no benefit kuma SPLA yo te korin ta maka jan gwasame ene me de waka o de ko de na de ko nyam ka je de dil kan telam goro division be ben ke binare nda as SPLA ayo party members kan de kon shunke lad wore ko en kore me mutuoga dung SPLA yo chanwari ga tuk stel mo gor den ar la dak nyok chegwano bini mi bakon da ko ne me tactic mu yos kanije ko de chularo teme michi galwale shelu no baje woch ke gweje no charge disappoint a moment we mean that dong there ji and there ti there we ka kum kirmi yadi nobody know so ne me menitin ajen shiane no ni chala no charge look ke charge gak galwale awashira mebe barar ala commissioner ka kume SPLA yo unless dagma charge kon barar ke report dana chalat so na me da lajen ngoda full detail kan kelinga lung ban ma ngaje lunga jen warganen kon magwasa me warga me cha gor kanen kon diale kaneten kontin ten wena mone ki ngai kamada le rode na me jen warga gor no bi jek dong mi jira man no go dong de kwen bi goro bi ngaje no cha gor de ki ngum le rode tin de jek baga social media cha gor cause be full detail because jigen winami ka jen new commissioner dana pay kwen ken Ramadan la former commissioner otherwise ngot ne galwalo kwerka ke jen gwaseme men de avoy long da la ral ki kor so report me jana go rede nya kon kel ban nyo je ka report den bi ataga mal bye.